Pak, sallu ala Nabi Muhammad. Orang odi etunya gak itu satu jo. Saya rasa mau Habib, mau Kiai, mau Ustad, mau siapa abai. Andi pangatero supaya bunga etunya, supaya bunga ya akhi. Mangkana alamatus sa'ada fid dunya arba'atun. Tandana orang kainto andi tanda kabungan etunya kainto Badam beni-beni tok saya beda empat tareta kabungaan kainto beda empat ma abah lapar. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkurus salah ala Nabi Muhammad. Tanda-tanda orang gelak ngoleh kabungaan seesare orang itunya kainto pak, sampai mangkat ke Malaysia, mangkat ke Singapura, mangkat ke Mekah, mangkat ke Jebeh, mangkat man ke Amman. Kainto seesare abah na corak cuma kain kerukun kabunga kasenengan seesare tareta. Padahal kasenengan kainto ada buaki manabi andi empak kainto tentu kaula ajunan seteja bekal senang itunya ben insyaallah juga bekal senang akhir sallu ala Nabi Muhammad. Saya pertama ketika kaula ajunan seteja antakuna zaujatuhu salihah. Saya pertama kaula ajunan seteja kainto andi raji andi raji sesoleh, andi raji sesa, maka insya Allah abak naka into bekal ngaoleh kesenangan itunya kantos akhir. Bayangkan taretan ketika kaula ajunan setuju datang alakoh payah, datang ngare, datang dari pasar, datang nyare engon, datang nyare bese, ternyata ada pak kacompok kaula ajunan setuju kainto etarem sambut kalaban raji sesoleh. Milan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kainto ada bu fadfar bidzatiddin taribat yadak. Ketika kaul ajun sateja nyare orang bini yang mementingkan kalaban agama nah oning dek ke agama, oning dek ke syariat, oning dek ke akhlak, oning dek ke agama sebab tasar Gusti Rasul, maka kabejreen sebakal oleh kaul ajunan sateja. Paleman ka jompok kaul ajunan sateja datang ketika nyare nafako, datang dari Sabah, datang dari Talon, datang Atani, datang dari pasar, sambut kelaban raji, tanya aki ban raji kak ngopi ya kak, yang kak ngopi, paranta, beri deodon, pecet, saya tak pah ngucak si ajunan satu jele engkau iya nyare saya tak nemu sagale kun si andi si nemu iya engkau alhamdulillah ki paringi sarang Allah banyak nah 5.000 rupiah jawab taretan sarang rajin kaula ajunan satu aja raji si soleha ponapa kak dan gula ka ento asokor 5.000 ka ento manabi berkat insyaallah kantos sabulan tak kira lu pagunnya adem bak celep saya mati karena nggak oleh raji senare. Sallu ala Nabi Muhammad. Tetapi sabalik ketaretan manabi kau leban sambian nggak oleh raji sejaremi, raji sekikiran walolo, paleman ka compok tak nyambi bese sagale, abek tak bese obeng saya ketepu kau leban sambian, ternyata pun apa saya keluar dari lesan Nabi ni kaento. Jok seare saya keluar dari pagi saya keluar ya kantos duhur kantos pedukun oleh seket apa bae saya kelako mun tak keng rokok malolo saya kakan mun nang minta kopi tapi kaki minta paranta terbelcet seket boleh apa satia terselara teti make tunyah lebar ka ento pada Nabi co mun beda orang bini ngak ka ento beda puma banyak ambui mun beda orang bini ento porop ka pasar porop ka rupo ba bagulaban sambian ka ento keluar nyare engon nyare bese nyare belanjaan nyare nafako keluar nyabah teti taruhan untuk manyaman untuk mabunga untuk maseneng ka
kain toraji ternyata ketika paleman kau leben sambian sambut kalaban tak bagus sarang raji maka kau leben sambian make sogia ngapa make romana rajo ngapa make mobil acicir ngapa mon andi bini secare mon andi bini secare aja ranying ibu diri saja ranying Allah ala Nabi Muhammad maka rau masih raja kainto akhir sa cope mobil sebanyak akhir sa ada tanian seleber aroma sa tandi jalan sebab kau leben sambian kainto ngatela bede bini seta be sallu ala Nabi Muhammad udhkurus salah ala Nabi Muhammad milan taretan saya pamulja sarang Allah subhanahu wa ta'ala ketika kau leben sambian andik raji sesoleha andik raji sebagus andik raji seoning dek agama syariat Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kabungaan kesenengan saya oleh kaula ajunan sate sallu ala Nabi Muhammad udhkurus salah ala Nabi Muhammad pon nomor 2 pon apa nomor 2 ayyakuna auladuhu abraran ban nomor 2 ketika kau leben sambian kaento satu coba rezeki aki sareng Allah subhanahu wa ta'ala andik katoronan sebagus andik katoronan sesaleh andik katoronan sesaleha andik katoronan se ajalan dak kajalan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kaento kasenengan kabungaan kabejen sebekal oleh kaula ajunan satuju mangkan Pak para kiai, para alim, para ulama, para habaib kaito sangat menekankan supaya nak potona putra-putrena kaito bode ejalan para salaf bode ejalan para ulama bode ejalan orang-orang sepaju mongko Allah subhanahu wa ta'ala ketika anak kaito bode ejalan para kiai bode ejalan salafun saleh maka kabungan seek andi abekna satuju langkong taretan ketika kaulah ajun satuju katemon ben saanya mana pateh amal kaulah ajunan sateja amal kaulah sampian selama itunya bisa terus akiban bisa mengalir sebab kelakon nah amala putra putri kaulah ajun sateja sesoleh sebe sallu ala Nabi Muhammad udhkur salah ala Nabi Muhammad milan taretan saya pamulya seorang Allah subhanahu wa ta'ala kaento almarhum Nyai Martiyah binti Nasdim insyaallah beliau atin aki putra putri sesoleh soleha saya gak dimak manabi ampun atin aki putra putri sesoleha sak biasa anak banten tonah kaito bekal ngoleh kabejreen kabungaan itunya katos kabungan akhirat sallu ala Nabi Muhammad karena cerita aki taretan Al-Habib Omar bin Muhammad bin Syekh Abi Bakar bin Salim kaito pana cerita aki bahwasanya bodo orang seta ketika abak nasa itu pekta seanya ma orang kaito pendem seanya ma orang masuk ke kopur ternyata dalam kopur kaito bening oleh nikmat kopur tetapi sabeli ke oleh seanya ma seksah otaba adab dalam kopur ternyata ketika masuk ke dalam kopur tak bu ambu etokol seanya ma orang kaito etokol sarang malaikat karena kainto pakonan sedatang dari Allah subhanahu wa ta'ala etokol mungkin selama itunya abak na kainto ngelakoni perkara-perkara sebisa madatang kadukaan Allah mungkin selama itunya abak na kainto amaksiat malolo dek Allah subhanahu wa ta'ala tetapi ketika seampuna masuk ke kubur sebulan eseksa 2 bulan eseksa 5 bulan eseksa 1 tahun eseksa 2 tahun eseksa 3 tahun eseksa 5 tahun eseksa kantos 6 tahun kainto ambu seanya maseksaan etanya aki sarang kainto orang eseksa dak ka malaikat he malaikat apa napa ajunan ma ambu samangkin senukol dan gula mata anda pesapen si ambu sakit kagapi malaikat karena taretan saya pamulja sarang Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kaento nyiptaki makhluk pada telok macam pertama makhluk gelak ketika abana epakon selalu taat ke Allah subhanahu wa ta'ala epakon atas epakon atakbir epakon atahmid epakon ibadah malolo ke Allah subhanahu wa ta'ala kaento makhluk selalu taat ke Allah tak pernah maksiat ke Allah makhluk kaento nyamana malaikat
Nyamana malai. Jadi tak ada caretan na malaikat kento maksiat dak ke Allah Subhanahu wa taala. Ben se nomor 2. Se nomor 2 kainto taretan beda makhluk seabak na makhluk gelak tak pernah taat sama sekali ke Allah, bahkan amaksiat odik nama lolo dak ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kainto makhluk se nomor 2 nyamana setan. Nyamana se pertama taat malolo dak ka Allah nyamana malai. Ketika epakon kaburuk malolo. Epakon ka temur malolo. Epakon ka dejuh malolo. Epakon ka lauk malolo. Karena kain to taat, kain to pakonan sedatang dari Allah. Bada makhluk seketika epakon ka berek kate. Epakon ka lauk kade. Epakon ka dejuh kala. Sallu ala Nabi Muhammad. Artinya tak pernah taat ke Allah, bahkan andi sifat sombong, andi sifat keber sianya masyaitan. Seengke kainto setan andi julukan abekna tak pernah taat ka Gusti Allah. Senomor 3 makhluk kainto abekna ampo taat, ampo maksiat. Terkadang taat ke Allah, terkadang maksiat ke Allah. Sehingga makhluk senomor 3 kainto taretat manabi taat ke Allah, maka pangkat derajat sehingga oleh makhluk kainto lebih tinggi ketimbang malaikat Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tetapi sabalik ketaretan manabi makhluk senomor 3 kainto lebih mabe ketimbang syaitan ketika maksiat, maka pangkat otabe derajat makom masih makhluk senomor 3 kainto lebih mabe ketimbang lebih mabe ketimbang makhluk senomor 3 kainto nyamana manusia milan manusia kainto ada buaki al insan hayawanun natiq. Manusia Arya hewan seandi pikiran ben bisa mikir. Artinya mun lah bisa mikir, abekna pernah ngaji, abekna pernah tujuk ben para alim, para ulama, oning kamase sae ben kamase tak sae. Manabi andi pikiran, manabi abekna cerdas, pak ada kalaban pikirna tak maka ada kalaban nafsona, maka manusia gelak makhluk gelak senomor 3 bisa yang kak derajat lebih tinggi ketimbang malaikat Allah. Tetapi ketika abakna itu maksiat malolo ke Allah, maka pangkat lebih mabe ketimbang syekh. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkuru salah ala Nabi Muhammad. Fir'aun kainto ngucap anak rabbukumul a'la. Engkau area lebih tekih katimbang pangeran nagake. Ngucap seanya syaitan, seanya iblis ka Fir'aun, engkau area makhluk sejelas-jelas elak nat sareng Allah, tak bengal ngako pangeran, bahkan tak bengal masombong, tak bengal macongkak kalau mengucap lebih tekih katimbang pangeran nagake. Arya kake manusia kake on mak sampai bengal ngucap bahkan ngakoh kalaban teti pangeran. Artena ketika manusia kainto melebihi sombong, melebihi tidak ketaatannya, tidak kemaksiatannya, melebihi syaitan, maka tentona kainto pangkat de manusia lebih geger, lebih mabe ketimbang pangkat de saya. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah milan malaikat kainto epakon seorang Allah untuk nukol, untuk nyiksa, untuk ngadep kainto orang taretan. Ketika ia tokol, ketika ia adab, ketika siksa tak bambu dalam kubur. Saampuna beberapa tahun kemudian atanya kainto seanyama manusia gila, atanya ka malaikat apona pesambian maambu samangken mata anda balamba. Karena dan kula ipakon sareng Allah Subhanahu wa taala.
Pakon nukul karena malaikat taat kita gula nukul ke ajunan. Pakon nyeksa dan gula nyeksa ke ajunan. Pakon sopaja kau leban sampean ngadep dek ke ajunan dan gula ngadep dek ke ajunan. Tetapi samangkin apa napa dan gula maambu saya ngadep saya nukul ben saya nyiksa dek ke ajunan karena kaento pakonan saya datang dari Allah Subhanahu. Ternyata ditelusuri taretan kain to orang sallu ala Nabi Muhammad. Kain to orang ketika abak nasete atina aki si anya maraji ben rajina dalam keadaan ngandung. Ketika raji ngandung sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kantos 1/2 bulan rembi si anya ma anak na kain to almarhum. Ketika umur sebulan yo penih sarang embukna. Rabat sarang embukna sebulan, 2 bulan sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya ceri ngaji, ya ceri lep alepen, ya ceri kenal ke huruf hijaiyah, ya ceri maca suratul Fatihah, ya ceri sarang embukna, patepak sarang embukna kenal dek ke Al-Quran, kenal dek ke agama Allah, kenal dek ke nabi-nabi Allah, kenal dek ke syariat Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga kainto taretan si anya ma anak terus ya jadi sarang embuk. Sehingga anak kainto fasih maca suratul Fatihah bilisanin fasihin kalaban lesan seikun aki maca suratul Fatihah ikun aki kalaban fasih macah kalaban fasih sehingga barokah anak gelek seetina aki tinggal umur sarang bapak. Maka abak nah ketika maca suratul Fatihah kencerna Fatihah taremah sarang Allah yang kak sarang Allah ben bagi dek ke orang tuana sehingga orang tuana ka ento ambu untuk esek sallu ala Nabi Muhammad. Bayangkan taretan Fatihah surat Al-Fatihah bisa maambu seksaan na bengesepona, bisa maambu seksaan na orang tuana, bisa maambu ada abana bapak na sehingga ada bagi sarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yurfa'ul adzab lil amwat bi du'ail ahya. Kuburan mayit kaento taretan seksaan bisa ambu, seksaan na orang sebede dalam kubur kaento bisa ambu sarang Allah makon dek ke malaikat he paambu ajaria sebab orang-orang siki odi katoronan na anak na selake sesoleh anak na sebini sesoleha ajari atu eki maka ambu seksaan gila sebab dua nah orang siki dua nah orang siki sallu ala Nabi Muhammad. Lantas bayangkan taretan dari gelak benih cuma kun Fatihah saya baca, maca Yasin, maca tahlil, tahmid, takbir, bahkan maulid ben samangken kau leben sampian apolong apereng sarang para alim para ula sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin saya pamul je sarang Allah Subhanahu wa taala ketika andi anak se abrar se peku se saleh salihah maka kaento kapungan se kandi kaula ajunan milan Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsi sahibul Maulid Simtut Turar beliau pernah debu man ahmal auladuhu fis sighar da'u fil kibar. Pas apa orang ya pas apa orang siapa bay mau habib mau kiai mau ustad mau orang tani saya tak pernah kan ngereken dek pendidikan agama anak nah lebih pendidikan agama tak kenal dek ke agama Allah tak kenal dek ke syariat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tak kenal dek keluarga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tak kenal dek ke ilmu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tak kenal dek panponapan peninggalan sunnah daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bentak kenal dek ke Al-Quran sebut sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'u fil kibar maka bekal elang ke ento putra-putri kaula ajunan sateja anapa dari ki geni tak soro ngaji dari ki keni tak soro masuk kalangker dari ki keni tak masuk ke madrasah dari ki keni tak paksa masuk ke pondok sehingga nak kanak kento tak oning ngaji sehingga mentah oning ngaji ring sepona ring tuana eklopai se baca akina fatih
lopah dek ka orang tua do'u fil kibar elang seanya mana foto sebab anak nak ento tak ia ceri ake makanah kaontongan ek andik kau leben sampian ketika mementingkan agama dek ke putra-putri kau ajunan insyaallah anak ka ento bisa jadi saleh ban saleh saleh sallu ala nabi Muhammad udhkuru salah ala nabi Muhammad ban senomor telok taretan senomor telok tandeh kabungan si ek andik kau leben sampian monla andi bini sesolehah saya pertama saya nomor dua ketika andi putra putri se soleh solehah saya bagus saya apek teh kakau la ajuran seteja ben saya nomor telok ketika ek andi kau leben sambian kentok maka gabungan bekal ek oleh kau la ajuran seteja kenapa ketika kau leben sampian au khalatuhu minal alamin kau leben sampian apolong ben para alim para ulama apolong ben para masyayikh apolong ben orang-orang yang menegakkan warisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam karena hadirin saya pamulji sareng Allah subhanahu wa ta'ala Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur ratib Al-Haddad beliau pernah ada bu manjalasal akhyar takunul akhyar walau kana mil asyrar pas apa orang si apolong ben orang si bagus ben para alim para ulama orang si paju mongku Allah subhanahu wa ta'ala takunul akhyar bekal pada tiba kusal Allah subhanahu wa ta'ala walau kana minal asyrar meskipun abek nah kaento bejingan meskipun abek nah kaento tujuan maksiat meskipun abek nah kaento ngepek si anya majam untuk efek nyabung si anya majam tetapi lebur apolong sarang para alim lebur apolong ben orang sesolehah lebur apolong ben orang sebagus lebur apolong ben orang sesoleh lebur apolong ben orang-orang sepaju mongku Allah takunul akhyar bekal pada tiba ku sarang Allah subhanahu wa ta'ala milan taretan kau leben sampian tak oning pun apa hadiah belesun si bekal bekia sarang Allah subhanahu wa ta'ala ketika apolong sarang para kiai ketika apolong ben para orang-orang sesoleh ketika apolong ben orang-orang sepaju mongku Allah subhanahu wa ta'ala nga'oleh rahmat nga'oleh maghfirah nga'oleh barakah ben kala benlong pelong kelak insyaallah tonton kantos pagi menuju dek kesar kena Allah subhanahu amin Allahumma amin Allahumma mangkan pak Hadramut kaento manabi sakancan kaento sompek telat kiriman kerong ka orang sepo kerong dek ke tanah air kaento nyabis dek ulama-ulama sebede etarim nyabis ke Al-Habib Salim bin Abdullah Asyatiri nyabis dek ke Habib Umar bin Muhammad nyabis dek ke Habib Ali Masyhur nyabis dek ke Habib Ali bin Syihab kaento ketika aceling salera na orang alim kaento aceling salera na orang sesoleh macelep ate idza ru'u ketika kau leben sampean aceling dek ke orang-orang sesoleh maka maengak dek ke Gusti Allah subhanahu sallu ala Nabi Muhammad sampai taretan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking ngalemah dak ke para ulama ngalem dak ke para kiai ngalem dak ke orang senyambi warisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulama na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke anbiya bani min bani Israel pada nabi-nabi sedari bani Israel tetapi para ulama kaentok para kiai ulama na Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umat Rasulullah SAW kaentok pangkat derajat makom kaentok pada nabi-nabi dari Bani Israel maka ceritaki suatu ketika orang sesoleh orang sepaju mongko Allah subhanahu wa ta'ala kaentok asaren dalam sehari na kaentok amimpe mimpi na kaentok beda Baitul Maqdis saya gak di mimpi gelak ngatela banyak perkumpulan para arwah-arwah anbiya wal mursalin para perkumpulan nabi-nabi Allah perkumpulan rasul-rasul Allah dan perkumpulan orang-orang sesaleh orang sepaju mongko Allah subhanahu wa ta'ala sampai orang sesoleh kayak itu ngatelak dekat Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ketika iceling Rasulullah SAW kayak itu buddha buan taretan sarang Nabiullah Musa alaihi salam sallu ala Nabi Muhammad ketika orang sesaleh kainto ngatela banyak perkumpulan para nabi ngatela banyak perkumpulan para mursalin
para rasul Allah subhanahu wa ta'ala, perkumpulan orang-orang sesoleh ejlingaki entara ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, udhkuru salah ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Reng sallallahu ala sallallahu udhkuru salah ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya hanya mau orang soleh kain to taretan ngatela perkumpulan para nabi nyanter ke nabi gela terooninga ponapa saya bahas ketika para nabi-nabi Allah kain to apolong, ponapa saya bahas ketika rasul Allah kain to apolong, ponapa saya bahas ketika orang-orang sesoleh, orang sayangka derajat, orang sepaju moga Allah subhanahu wa ta'ala, ponapa saya debuaki, ponapa saya bahas terooninga. Mun kula ben sampean mun apolong, Pak. Mun kula ben sampean mun apolong paling bab masalah besengi. Masalah bini enggi. Ongkuan. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkuru salah ala Nabi Muhammad. Artinya bab masalah dunia, bab masalah sebeda itunya, tetapi ketika para anbiya, para mursalin dan orang-orang sesaleh, orang sayangka sepaju mangku Allah, ponapa saya bahas, ponapa saya kacaca, ponapa yang didiskusikan akhir orang sesoleh itu masema entah dak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata ngeding seanya maka itu orang sesoleh Nabi Allah Musa atanya dak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gal ya Rasul duh Gusti dan kula ka ento oning ajunan pernah ngucap bahwasanya ulama orang seagaduan ilmu yang mewarisi daripada warisah peninggalan daripada ajunan kainto maqamah derajat pada nabi-nabi Bani Israel benih ponapa Gusti dan kula kainto dan kula kainto nabi Bani Israel artena Nabi Allah Musa kainto taretan tero pembuktian tero bukti bahwasanya ulama dari kalangan umat Nabi Muhammad setara makom derajat pangkat daripada nabi-nabi Bani Israel. Gal nam bener Nabi Musa cak bahwasanya ulama dari tang umat area makom apa nabi Bani Israel. Akhirnya pola bukti eki ketika Nabi Musa atanya terooninga satu ulama saja yang menyamai sederajat dengan Nabi Bani Israel, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinan orang sesoleh kaito taretan ngatela atau ledak ke kanan bada al Imamul Ghazali, Imam Ghazali gal ya Ghazali ta'al wahai Ghazali, hai Ghazali ayakan nakjo gal labbaik ya Rasulullah marhaba yentare sarang Imam Al-Ghazali daga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngulok daga Imam Al-Ghazali pas ngabala sianya ma Rasulullah daga Imam Al-Ghazali gal ya Ghazali kaintah Nabi Allah Musa terooning dak ka ajunan terooning dak ka ulama dari umat sengkok ayo kakeh pada dibekal dak ka ulama-ulama selain karena engkau ngulok dak ka kakeh satia eki ngadep seanya ma Imamul Ghazali dak ka Nabi Allah Musa
ketika Imam Al-Ghazali kain tu ngadep ke Nabiullah Musa, aceling si anya Imam Al-Ghazali dari atas sampai ke bawah. Begitu juga Nabi Musa aceling dak ke Imam Al-Ghazali dari atas sampai ke bawah. Arya seekoca ulama na Rasulullah saya pangkat kepada nabi Bani Israel. Ngucak kia saya anya Imam Al-Ghazali. Oh kain to saya anya Nabiullah Musa kalimullah, saya bisa budebon langsung dak ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika Imam Al-Ghazali kain to atanya Nabi Musa atanya dak ka Imam Al-Ghazali, gal ya fulan, hei fulan, man ismuka, hei fulan, siapa nama nagake, siapa jeneng nagake? Maka jawab sareng Imam Al-Ghazali, ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Tanya aki sekalian, jawab si anyama Imam Al-Ghazali, ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ketika Nabiullah Musa ngiding jawaban daripada Imam Al-Ghazali, maka tanya boleh senyama Nabiullah Musa, "Cong Muhammad, apakah pantas ketika orang atanya dak kakek sitong pertanyaan jawab ben kakek kelaban lancung? Apakah akhlak, apakah adab ngak jadi nyaman?" Ketika Nabiullah Musa atanya dak ka Imam Al-Ghazali, nondo Imam Al-Ghazali atole dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, "Gal ya Rasulullah, kain to Nabi Musa tanya boleh, jawab napa punten, jawab napa punten." Boh, Nabi Musa kain to cerdas taretan, tetapi ulama nah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kain to cer milan kain to ki amit dak ka Rasulullah, Gusti jawab napa punten kain to pertanyaan Nabi Musa, jawab napa punten Gusti. Ketika seanyama Nabiullah Musa atanya, maka maka Imam Al-Ghazali atanya balik dak ka Rasulullah minta eti. Nah pada pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad gal ya Ghazali jawab. Nah jawab cong, ayo jawab. Apa saya tanya ki sareng Nabi Musa, jawab ban kaki kapi. Gal ya Nabiullah Musa, kain to dan kulah ngireng lelampana ajunan. Tu kutakeng dalam Al-Qur'an ada waki ketika ajunan mangkat ke Bukit Tursina. Ketika ajunan berangkat ke Bukit Tursina untuk budak bunasar Gusti Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tanya, "Wa ma tilka biyaminik ya Musa?" Hei Musa, ketika Nabiullah Musa kaito taretan ajalan menuju Bukit Tursina, seanya Nabiullah Musa kaito negu bareng tanang kanan Allah atanya ke Nabi Musa, "Musa, apa sebeda tanang kanan nah Musa, apa sebeda tanang kanan na kaki Musa?" Allah kain to benita oning Nabi Musa, tetapi coba ajunan qala hiya asaya. Ben sareng ajunan tak cuma etrosa tak cuma ajawabkeun cekak asaya, tetapi sareng ajunan lanjut atawakkau alaiha wa ahashu biha ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra. Artena Allah kain to oning cek kain to tongkat lakar seebek tak ajunan ben Allah kain to oning tongkat fungsina kain to napa, tetapi ponapa maki jelas sarang ajunan kain to Gusti sebeda tanang kanan abdina tongkat abdina tongkat yang kui untuk ajalan tongkat untuk apresian put omput ben ngalak put omput ebek tak untuk nguan embi ben put omput kain to ekala ebeki sanya maderen untuk ada lagi kambi ben Allah kain to benita oning Nabi Musa anapa ayu maki memperjelas Allah kain to maha oning, Allah kain to oning cek kain to tongkat fungsinya pun apa ben kebain apa sarang ajunan arten ketika aju makrokun ajawab qala ya asaya cukup, tetapi kenapa ayu maki ajelasaki napa jawab sarang Nabiullah Musa, ya area kesempatan nasengko untuk budebon abid ka Gusti Allah. Ajawab saya nyama Imam Al-Ghazali,
wa ana kadzalik ya Nabiullah Musa. Begitu juga abdina Nabiullah Musa, abdina kaento juga terobit abidna ada bu sarang ajunan. Artinya ketika ngeding jawaban daripada Imamul Ghazali, ulama daripada umat baginda Nabi Muhammad tercengang dan takjub ben kaento Gusti ada bu hanya Nabi Musa lakala patot umat dari kalangan ajunan seteti ulama setara dengan nabi-nabi Bani Israel. Artenah ketika ngiding alaman dari Nabi Musa bahwasanya ulama adalah kalau ongkul yalam sama Nabiullah Musa, maka bangga senang bunga seanya mau Rasulullah tersenyum bangga melihat kebanggaan, kealiman, keulamaan dan kesuhudan daripada Imamul Ghazali. Benmi semlebur senang bunga Rasulullah dekat Imamul Ghazali. Kainto taretan saya pedek sarang para alim, para ulama supaya Rasulullah kainto senang bangga kalaban kabedaenah, kalaban amallah, kalaban ilmun saya malaki, kalaban sunnatah yang diperjuangkan dan dikenalkan kepada kepada umat-umat yang lain, sehingga Rasulullah kainto senang bangga ben lebur dekat ulama nah seongku-ongku ajelenaki syariat Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milan taretan ketika kau leben sampean apolong sarang para alim, para ulama acampu sarang para alim, para ulama, insyaallah ketika Rasulullah bunga bangga senang ka ulama gelak dan kula ben ajunan beda rombong nah ulama selakala eka senengi eka lebrih ben eka bunga sarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Milan kesini sudah martelo ketika apolong ben orang-orang sesoleh, apolong ben para alim, apolong ben para ulama, apolong ben orang sepaju mongku Allah kabungan seek andi kaula ajunan satuju. Milana para kiai kaento sak biasana mabodo koloman teka asa minggu sakalian, mabodo rutinan setengah bulan sakalian, mabodo perkumpulan sabulan sakalian supaya kaula ben sampean terus nyambung dek ka para alim, para ulama sesanat teu nyambung kantos dek ka Rasulullah. Sanad keilmuan kaito nyambung sampai dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Karena epele sarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, etingale sarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, etengere sarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Oh, kakek rombong nah Kiai Fulan bin Fulan. Oh, kakek rombong nah Habib Fulan bin Fulan. Ben kiai nak kakek sanad keilmuan nah nyambung sampai dekat Rasulullah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ben senomor 4 ketika senomor 4 kaito setarakhir ek andi kaula ben sampean insyaallah kabungaan etunya insyaallah kantos akhirat bekal ek andi kaula ajon seteja. Pertama kenapa gela andi raji sesoleh, andi anak sebe, andi anak seabeg. Ben senomor telok kenapa apolong sarang orang-orang seso, apolong ben para alim ula, apolong ban para kia ban senomor 4 insyaallah mon katemon boleh ngonceng Habib Fahmi boleh mana bi bakal luar sawangken kapi sampean tak kira ngonceng gula boleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Senomor 4 bersambung malar muka pelanceng ngomor sareng Allah karena banyak para alim, para kiai kaento senro sakinah nyon saburah manabi terlalu abid terutama pun dek ke para kiai, para alim, terutama dek ke para ajunan sediri kela insyaallah malar muka ibulus kuncurun saraju sareng Allah Subhanahu wa taala. Batakah hajatunya kaula ajun sateja palancar sateja cek kaula ajun sateja banyak anda Allah malar muka palancong umur fi taatillah wa rasulih banyak anda Allah Subhanahu wa taala malar muka kaula ajun sateja manabila kalimah setu dalam banusul khatimah waqtim lana bi usul khatimah warzuqna bi usul khatimah amin ya rabbal alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi usul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi usul khatimah wal qabul bi yasin rasul ila hadratin nabi al-fatihah. Hakadha minni wal afu minkum manabi berdebu sekaleroh ka entom mun didebetan kaulah Habib Fahmi nyon sabara sebanyak manabi berdebu benar kata oleh hamba fadail datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.